Halo sahabat Oculus, terima kasih masih setia menonton channel kita. Jangan lupa untuk share dan berikan komentarmu di channel kita. Thank you. Yesus Kristus Glauben. Nomen sen Apostel der Batak, Nomen sen kam aus Deutschland, missionierte die Batak, so dass sie an Jesus Christus glauben. Obwohl Sumatra so weit von Deutschland war, Oceane un continente, norlerte das vor der Bata, predigte das Evangelium Christi, dass Jesus Christus der Herr ist, yo record. Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Warta keuangan persembahan sekolah minggu pukul 9.30 minggu yang lalu 43.000 untuk huriah, untuk pusat 14.000 rupiah. Persembahan minggu dewasa pukul 10.30 S.Th untuk huriah 300.000 rupiah. Persembahan kedua untuk pusat 70.000 rupiah. Keadaan keuangan rumah terbereng di Lembaran. Saat kami masih anda nilihom itu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabiwab na hujus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaw parasyak kami pilihanon pati pulhon harajaom di tonga-tonga ni huriam dohot di biyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti to din. Asalam tada kami kulang nasilihon-lihom itu kami. Asalam di sodako Tuhan Dewa Tama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan Dewa Tama bohina tuhita jala di pasaur homadamena tutot ditabi.
badia Buria hatopan dihalap Kristen Batak na badia 1200 orang pusara Jongjong mahuria dihalap Bataki